Dobrodošli u portal za obuku Time Tracking platforme. Da biste se prijavili, unesite proizvoljno korisničko ime i lozinku. Ukoliko se desi da već postoji takvo korisničko ime, unesite neko drugo. Kada se ulogujete, prikazuje vam se stranica na kojoj je potrebno da unesete vaše ime i prezime, kao i e-mail adresu. Nakon što ste unijeli tražene podatke, potrebno je kliknuti na Ažuriraj profil. Zatim, klikom na Početna stranica u gornjem levom uglu pristupate obuci. Odabirom Time Tracking kursa otvarate stranicu na kojoj se nalaze 3 poglavlja: mobilna aplikacija, Back Office i Power BI. Poglavlje Mobilna aplikacija prikazuje obuku za korišćenje Time Tracking mobilne aplikacije. Poglavlje Back Office prikazuje obuku za korišćenje Time Tracking Back Office portala. Poglavlje Power BI prikazuje obuku za pregledavanje izveštaja koje pruža Time Tracking putem Power BI aplikacije. Nakon pređene obuke, ostaje vam samo da proverite svoje znanje. Klikom na Test, zatim na Započni test, aktivirate test u kojem se nalazi 15 pitanja sa ponuđenim odgovorima. Svako pitanje ima 3 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Obratite pažnju da za rešavanje ovog testa imate 15 minuta. Kada ste završili, odnosno odgovorili na svako pitanje, potrebno je kliknuti na Završi pokušaj, zatim na Predaj sve odgovore i završi test. Kada ste završili test, prikazat će vam se ekran sa vašim, odnosno sa tačnim odgovorima. Ukoliko niste zadovoljni rezultatom, možete probati opet. Hvala vam što koristite portal za obuku Time Tracking platforme.